Thina ya maguta igeta na mbere gukujirwa ntere mwanya cia Kenya, ntere cia maoa, ene ngari na bikibiki ni bonanitie kimako kiao ni mathanjara baguta bagika laini gwetera gwikirwa maguta baruganitwo bika yake bya beterori biri na maguta na kwou barietera mathaka thomba kujona bagiukia kiuria iguru ria wenji bwa maguta ntere cia Turkana baruga wagibo bomba kwethirwa ni unkumania thirikarine bakiuga ati kwombeka ituo bika ibira biena maguta ni bya itonga na siasa ajande gurune. Dennis Mugendi ni agutwambiriria. Thina ya kwagia maguta beterori bandu no ititi na mbere na gukujiro miena mwanya nthiguruni ya Kenya aja kuri petrol station ine ya Toto mushini maua aria akari bari muinyano ne jo munene omwe akienda ikwenderwa no ntanta ya jo iri kuonekana na kuna magurija iguru untu buti bwa kawithire umeta kumalara mbeta holia mauta mawa ndiye ta kumathaithano tawe la mauta na still ngono gonja mwetere kendelea ni ntana nyama tumena nyama mauta atonyo lita na 170 nikatoyira kumarugire ndi ya mbeyere athainya na ntirona beterori bigibigi ya kwatira nyuma araura nderie kung'ang'ana mbegirwa akinya na kiboyo ao mbeta kuthuguma no mutubona na ibongara me maisa itete kugarema na namo je namo agoro na twani ba betere tembeyano na mbi bwana ndetha inde belenga nyama menderia na kiboyo bagore menderia na kiboyo kona ngwete bwana na mbia tingwete onde mwetethio bigibigi na brother ne to kolokera ogo onia ndo nya bigibigi tombo ginya to nethirerie na ritinto beto ya bindi be ya kiboyo yenda bomba kwenderwo no maguta lakini tote kuona baba kwenderwo ni anto bangare akia baba ingi bakiuga ni banogete ikubanga murorongo na kinya endia maguta jaja no banogete ni untu gusumburana na aja nyonteri kiuria kiria akari bali na kio kirithirikari ni ibere ni ate wakarire na maguta jara jonekanire Turkana na kairi ni atia ni petrol station ine ni aki maguta jaja kuonekana uombikana ni cia ikongarabine ne bya nthiguru iji bila bikwendiko banyalira na kuniondiria gukumenyekana Rais Uhuru Kenyatta na arakinyire kirore shiringi bilioni 34 ile kirwe kiri a biashara ba maguta jaja beta kunywa maguta mawa bumeta guntu gweta kanjo akwe na Meru National Park kumania weta kanjo ni shiringi 500 na rumbe yeta kunywa mauta au nanga nganyo mbeza ngirie mwe kwa tuika kwebyo ngati alilo mauta yu anja ngari akonyo saiti ngirie mwe ntiona mbeza chaku mauta ya kuma no choka kanjo na mauta ara ya kuonekana yaronekana Shell na Toto na company ni kulingana inaonekana ni cia thirikari na itibetu kwa mauta yetu yonekana Turkana loi to kauri ade ni kayetre ko kabanyura kanika baenderie loi Toto ri thina loi ndinga matwa kumatira monka mawa na turiagiana kumatira monka thaini ya biria manele te ukwenda kwe bagita maru kwe bagora kanya weta moyo yonekana kai kamboni nene lakini wata nara ndo na marisabu te muta kuonekana yoneka kai kamboni nene yakendwa madhaya kaingwa tukora kuelewa ezo kamboni cia thirikari kai ndiko toko mimbi kwendela ndo muta yendu yako ndo akemenyano kai kamboni nene dai president Uhuru kitagura moiko athan thiguru ya Kenya abati kwana atia inyande tinyete na president utibu bomba kodia bato tesate ai taronde mtu inete sibitaro no gokoro manangare tena mauta kwani amefanya Kenya boma yake. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, kaunti ya Meru.